Go. Sanibonani South Africa. G65 lo. Ngiyanibingelela nje ngithi hi. Ngithi obani laba bantu? Obani laba bantu? Obani Thina. Okay, hlelo Kokochila G65. Yeah, bafethu uG65 usebenza nalamadoda lawa. Usiphe Marimba TK noma engicashela nje TK angazi ukuthi sithini futhi ngoba wena umvuso wenyamazana yonke lento le umuntu ovela wayibhebhethekisa wayisa le nange ecashile la angazi ukuthi sithini angazi sithini ya noma nana la nizombona ya so ke ngoma yonyaka le siphethe song of the year bafethu makhona umuntu ongayithandi le nto esishoyo siyaxolisa kodwa umbuzo usamile ngobani laba bantu siyabuza ya umele umbuzo bafethu siyabonga bafethu keep on streaming keep on viewing keep on downloading ya imnandi ingoma siyabonga kakhulu gogo ukuvalelisa nje kulabantu abasibuka njengamanje ngithi ngiyabonga kakhulu South Africa isupport eninginika yona iyamangaza ngithi ngicela nje ukuthi siqhubeke uhambe kanjalo ngiyabonga kakhulu number 1 danke mzansi